Hi bitches, welcome back to my YouTube channel. Evo mene opet, ponovo snimam, ovaj drugi put da snimam ovaj video. Zato što prvi put snimala sam ga u ono baš 4K 60 fps rezoluciji i cijeli dan mi se uploaduje video. Znači cijeli dan, ja bi danas uploadovala ovaj video, ali ne. Znači 20 sati ja sam njega uploadovala 40%, znači odustala. I sad ga snimam ponovo. I to nije ni najgore što mi se desilo, jer toliko je snijeg napadao da ni taksi ne želi da mi dođe. Kad sam zvala, rekao kao ne znam hoće li moći proći, zato što ovdje kao malo ima brda i šta, znam, dosta je napadao i klizavo. Tako da sad sam zarobljena kući, nisam ništa jela, nisam nigdje išla, znači sad bi raščepila nekoga. Ali, bit ću vam diva i dama. U ovom videu ću da vam pričam zašto sam ja prestala da vjerujem u ljubav i zašto sam postala ledena kraljica. Dakle, u zadnje vrijeme mi se samo javljaju drkađije, oni koji hoće drkati svoju džokicu na mene, koji ne žele vezu, koji ne žele ništa. Znači, toliko odvratno. Prije sam privlačila neke čak i momke koji su htjeli vezu, ali su i oni bili odron. Znači, sve počelo ljudi još od Zagreba, ne od Zagreba, prije Zagreba. I mislila sam s jednim likom dugo i šta znam, on je mene otpalio kao za onju krpu. I eto, i to me prvo razočaralo, jer sam se baš zaljubila u njega, to mi je bilo prvo veće razočarenje. Onda, bio jedan iz Austrije koji mi je davao maglu, davao lažno obećanje, bio stvarno prefin na početku. Znači, djevojke, pazite se, oni su dobili samo prve 2 sedmice, test. Nakon druge 2 sedmice ćete vidjeti njihovu pravu facu, njihovo pravo lice. Znači, na početku je bio tako fin i umiljati, ono, znaš, kad ne piše, ako ga nema dugo, izvine se i slao je gdje je, šta je i sve to. I onda je sve manje i manje. I onda je postao bezobrazan prema meni. I onda mi nije odgovarao po 20 sati. Možete li vi to zamisliti da sam ja bila tolika glupača, tolika jadnica, da sam ja dopustila da meni jedan mali štakor ne odgovara po 20 sati, da to trpim, jadnica neka mala. Nisam, znači, toliko sam bila lojalna i vjerna. Ja sam, ni sa kim nisam drugim pisala, ni sa jednim likom. Meni je inbox pun ljudi, mene toliko žele. Ja sam toliko tražena, pogotovo što sam nevina, još sam trans. Ja nisam ni jednom jedinom htjela odgovoriti na poruku, čekala sam to po 20 sati. Znači, crka ne može ući. Moram da se napijem, znači, vode mi je nestalo, sve mi je nestalo. Dan D. Nisam ni malo raspoložena, ni za kakva gluparije, i ni za kakve drkađije. Džabe sam se sredila. Ništa nisam jela, ali eto. I da, ja meni nije odgovarao po 20 sati i naravno onda meni je to smetalo, kao ću dala to da trpi, ja to jedan kao umjesto da se izvinem, onda je bilo kao, ne mogu ja da tebi da pišem, ima sad zauzici, imam posao, to su samo izgovori. Vjerujte mi, djevojke, kad lik tako kaže da ima posao, da mora da radi, ja to sve razumijem, ali radi se 8 sati dnevno. Šta je sa ostalim 16 ili koliko već sati? Zašto ne može odgovoriti na poruku? Ok, ako ne može odgovoriti na poruku 8 sati dok radi, ja to poštujem, ja nisam neko ko je napadan da sad kažem i moraš mi odgovoriti iste sekunde. Ali fazon kada napišem poruku i znam da nisi na poslu i ti si online, a ne odgovoriš. Ili napišem jednu riječ, onda ga nema opet. A ja odgovaram u sekundi, zato što sam budala, ali ne više. I ja tako da njoj meni dava lažno obećanje, kako će mi doći ovdje za praznike, bla bla bla, kako će mi biti skupa, ja sam budala povjerovala. I onda sam ostala prepuknutog srca. Isto tako nedavno sam pisala sa jednim, i poigravao se sa mnom, na kraju skontala sam, kada smo trebali izađemo na dejt, nije se pojavio i kasnije smišljao izgovore i bla 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 i na kraju nisam padala na te izgovore, jednom se ne pojaviš na dejt, adiju, doviđenja, vidimo se nikada, i onda je počeo da me vrijeđa i obraćao mi se u muškom, tako da je bio lažan. Tako vidite, ljudi moji, u zadnje vrijeme mi se samo javljaju koji hoće drkati, znači mene gledaju samo ako neku tamo kurvicu, zato što je trans, eto, nažalost, ne mogu da gledaju kao normalnu djevojku, već oni imaju samo fantaziju o transrodnim osobama, znate. Oni samo
I vjerujte mi, ljudi, ovo ne lažem. Kada kažem, imate toliko straight muškaraca koji su baš straight i nikad ne pomisli u društvu koji žele jebati trans. Da se tako izrazim, da izvinete. I takvi su mi se likovi zgodni javljali. Ja mogu da probavam koga hoću, da imam koga god poželim. Takvi su mi se zgodni s pločicama, znači policajci, bodybuilderi, dobro ne baš bodybuilder, treneri, svakakvi javljali. Ali ja ih ne želim, znači, mene to ne privlači. Da, možda me i malo, strastveno i privlači me i šta znam, malo. Eto, da ne lažem, nije sad da skroz otpalim, da mi nije to seksi, naravno mi je seksi da me privlače muškarci, ali čim mi počnu pričati da samo žele seksi o tome i s koliko su djevojaka spavali, to je veoma ključno kada pitam, ljudi moram da pitam s koliko su djevojaka spavali i čim oni meni kažu da se ne sjećaju, da ima puno, bla bla bla, paljba, znači to je hodajuća sida, to je zlo. Znači, to ženskarost čisti, meni takva ne treba u životu. Ja hoću nekog ko ima najmanje, eto, koji imao 2 djevojke prije mene i to veze. Ne želim nekog ko išao na noć. Ako znam da si išao na noć, da jebeš kurve, meni ne trebaš. Znači, samo nekog ko imao 2 ili recimo, eto, 3 veze. Znači, veze prije mene. Da voli tu djevojku, da se zaljubi, da bio s njima. A ovako, ovi koji idu na noć, po klubovima, drkađije, po autama, znači, disgusting. Stay away trash, jer ne možeš ti imati ovu ovakvu boginju koja sam nedotaknuta, znači niko nikada nije mene mogao kaljati. Znači samo ovako da me dotaknu muškarci bi poželjeli, bi znači učinili sve samo ovako da me dohvrte. Samo ovako da stave ruku na moje seksi noge, a kamoli da me imaju, da me jebu. Znaš kako sam ja tražena, ja sam ti kao boginja Atena. Boginja ljubavi, znači nedotaknuta, nevina, bogorodica. Zašto ti misliš da bi ja, nedotaknuta, neokaljena, čista djevica, bila sa nekim tamo bludnikom, sa nekim bijednikom, koji je trpao svoj polni organ ko zna gdje. I ko zna koliko ljudi i koliko djevojaka, možda i momaka, dotaklo taj njegov kurčić. Ne hvala, stay away. Tako da, sad sam postala nekako ledena i hladna. Prije sam znaš, kao vežem se za jednog i sve to. Sad ne ljudi, boli me briga, sad vidim, sad sam na dating aplikacijama, to samo ide ovako. Pišem sa jednim, vidim da ne odgovara, doviđenja, sljedeći. I tako je treba ljudi, tako je treba, jer mislite da oni to ne rade. Ja danas nisam vidjela nekog muškarca da se veže za nekog i neku djevojku ili nešto. Mislim, ima ih. Stvarno čast izuzecima koji su fini i dragi, ali na mene nisu naišli, mene su zaobišli, mene su naišli samo lažnjaci, pokvarenjaci, drkađije, jer samo misle o tome. E pa nema toga, znaš. Jer ja sam i tekako velika ličnost, izgledala sam na društvenim mrežama, zgodna sam, prepočka, mogu da biram, znači, ako želiš nešto, ima da platiš. Ima da se trudiš ili da platiš. Mada nisam kurva, ne možemo jebati. Ali da plati, pa da izađe sa mnom. Jer oni hoće samo da ja njima idem kući, da idemo po autima, da ne potroše ni dinara na mene. Znači, zašto bi ja imala odnos s nekim samo tako? Znači, samo tako da se dam, da sve što sam danas, što sam se izgrađivala i sve što sam se čuvala, da to dam za nekog tamo jadnika, koji me nije ni na večeru izveo, pa nisam takva jadnica, pa radi ću to unovčiti ko nepametne, koji nađu sugar daddy i koji im kupe sve. I dobiju sve u životu i onda se ne bi osjećala iskorišteno i da ima nešto sa mnom pa da me kasnije otpali. A ne ovako, neko ko me nije nizvao ni na večeru, ni ništa, bukvalno, koji samo hoće eto onako besplatno, koji misli da me izjebe na noć, da me otpali i naravno da bi se osjećala kao krpa. I zato sam to neću dozvoliti, zato sam pamet u glavu i fino lijepo, prvo će da se trudi, da se baš dokaže, da me vodi na više dejtova i na večere i sve, onda tek može da razmislu da spavam sa njim. Ali naravno mora da mi bude momak i da bude u vezi, jer ja kažem neko ko će baš da bude tu za mene, da me voli, da me mazi, da me pazi, da me štiti, da se trudi, da mu je stalo do mene, da ima konstantnu komunikaciju sa mnom, da mene želi zbog mene kao osobu, a ne da me gleda samo kao komad mesa. Ja znam da sam ja zgodna, ja znam da sam ja prepička, mislim, halo, pogledajte me. Ja kad pođem gradom, to se svi okreću za mnom, za ovim tijelom. Ali mene to ne pali. Mene to igra malo na egu i kad se opisujem sa njima. Sa tim drkađijama, ja ih volim zezati malo.
i napaljivati i onda da ih otpalim kao zadnje smeće, zato što jesu. Kada se rodiš smeće, ti ćeš uvijek biti smeće. Zapamtite to, djevojke. I svi ostali. Ili si kraljica ili si smeće. Ja sam rođena da budem kraljica, da budem slavna, da budem bognja, da budem ratnica, da budem sve što poželim, a neko je rođen da bude smeće. I smeće će uvijek biti smeće, zapamtite to. Tako da. To bi bilo to. Zašto sam postala ledena kraljica? Bukvalno izgubila sam više dušu. Nemam je. Znači iščupali su mi je. I ono malo možda se dijelom u sebi ponada da ću naći nekog svog princa, ali taj princ sigurno se neće biti na Balkanu već vani, a ja dok ne odem vani ja ga neću naći. Jedino kad bi se baš pasječila da me anđeli nametnu tako nekog vani i da me nađe preko društvenih mreža, da se mi čujemo, da onda on dođe baš zbog mene ovdje, da me vodi sa sobom, to bi mi bio san. Ali teško, jer samo daju lažno obećanja, kako mi je taj Zauski dao obećanja da ću doći ovdje zbog mene, da izađemo, da me vodi, da ono tamo, samo se poigrao sa mnom, samo je bio odgovoran. Sve bih ekspozala ljudi, sve bih mogla uništiti. Ali ne želim, ipak ću ja pustiti da njih karma slijedi, jer karma svakog dočeka prije ili kasnije, vjerujte mi, kunem se. Znači svako ko je meni išta učinio, ko je mene bilo kakav način povrijedio, emotivno na bilo koji način, sve im se vrati. I zato ja neću nikog da ekspozam ni ništa da pričam, zato što svako uvijek dobije ono što zaslušuje. A ja zaslušujem samo najbolje jer sam dobra osoba i jer sam bila iskrena i znam da nisam ništa loše uradila. Dok su se oni poigravali sa mnom, bili lažovi, drkali i zavlačili držale vezu, a samo su htjeli seks. I onda kad su vidjeli da nisam laka, da me ne mogu tako lako odvesti u krevet, onda su me otkantali. Ili sam ja njih otkantala, zato što su previše pisalo o seksu, ono, ok, ponekad. Ili da mi pošle nekad neku sliku, ok, ono, i meni je seks, i meni je zgodno, ali stalno, znači, konstantno mi se samo zbog tog javlja što ono doviđenje, znači, drka ga u koprive, šta da kažem. Uopšte me ne zanima. Anyway, iskupila sam se neki baš top parfum, to vam nisam pokazala, ovaj iz Berške, bukvalno sam zamijenila jednu haljnicu za parfum. Ovaj parfum košta kao jedna haljnica, je bilo ono, umalo su nije zatvorila haljnja, bilo 15-20, tu da se zatvora. I rekao, hajde se uzmem parfemčić, to mi je naš najbolje, to mi uvijek koristi, predobro miši, isto raj. Ovdje mi sam malo previše, mrzim kad malo konem previše na kožu i onda mi ovdje bude ko vodenasto i onda mi se napravi od pudara. Tako da, to bi bilo to, pazite se drkađija, nemojte se davati svakome, ja nikad ne bi išla samo na noć, ti koji žele samo noć, neka kombinacije, molim vas zaobiđite me, ja nisam samo za jednu noć, ja sam za 1001 noć, ja sam za vječnost. Ja tražim nekog ko želi da me želi. Ko želi da mi pruži sve u životu, da me voli, da me mazi, da me cijeni zbog mene i mene kao ličnost. I naravno da bi ga ja zadovoljila i dobio bi moje savršeno bogovsko tijelo. Ali neće se trudi, doviđenja, nećeš dobiti apsolutno ništa. You ain't gonna get anything. Tako da, volim vas vaša diva i vidimo se u sljedećem videu.